Mantu igebia mahabegi siasa ni otukwariri otukuboruari nontukio manokia Center for Multi-Party Democracy kiri county ni Meru kithirire kiambiria ntukwaruari na kikari ka ntuku ya ruyu na utukuboruari kiri mubango ya siasa bonde bo tukithire tukiariria na munini wa mutongeri wa kiama kia Bas dene ya mwongo yo Kenya Titus Tochio na ikitumi utukuboruari kiri kiure tukuria uwe ya muringi kura ni mbio bati kwithira ukimenya mbere ya utara mutongeria kana imbio biongo bati kwithira ukelewa mbere ya kwithira ugitara mutongeria waku ariro kuringa kura kana maybe itare kuibangania kendo menya mutongeria ukethira ayutongeria either MCA ni mubunge ni president ni governor ni senator imbio biongo bati kwithira ukimenya mbere ya utara mutongeria waku kiri uringi bokureta na mbere kwa na batu kulukira 23578 namba ya SMS na kinya kiri mutandao wetu wa Facebook kethira kithoma ntumiri ciaku uratu eta na mbere na nteto cietu utukuborwa rende mbere yana tukudwande tekiri nteto cia wero thaithatu Mubangani wa kiama kia DCP Mithika Linturi kumenere thirikari nene akiwa ni baba banganite wenyangia ntuko ya maandamano Jumatatu. Azongere kuma kona mwanya cia Kenya osemanya Meru kiri kiomano kia Center for Multi-Party Democracy. Musiyo mwentere chiembo tuone kithikiro nyuma ya mwana wa form 2 kwira maandamano ne ya sabasaba ntuko ya Jumatatu. Twaguretera gichunchi ke muthia kirono ro mwanya muciari nyuma ya uciari. Kwa tuende kinteto chia wero thaithatu munetwa mathithio ni Maureen Kiremi. Mubangani munene wa kiama kia DCP Kenya Mithika Linturi na umirite na kumenere thirikari bunene ndikiria kuwa wenyanke bwethire bukioneka muno ntere Meru na Kenya ni bwethirite bukibangano bwa ni thirikari akiwa kinya bo mubatongere bo Meru ni bamenya mantu yare mubunge wa Buri mukambiri ndikiri akiwa ni bamenya supermarket ikaithe ndi monkathai no bakiridi ni thirikari Linturi akiaria wete thirikari kiriki ecietha cia Kenya batukumya mantu yo kareka akimenere wenyanke burabo akarikire county ya Meru Antone Kathenya aina ribotie. Mubangani munene wa kiama kia DCP Mithika Linturi liu ni ameneretia bunge bamwe ba county ya Meru ilo mubunge wa Buri Mugambire Ndikiri amwe na mubunge wa Imenti North Raimu Daud amwe na kamanda wa police county ya Meru Ambrose Olo ni kugwatanira kubangani wekina county ya Meru kiri maandamano masabasaba na nyumani kuumile kwelekele kiara atongore ba kiama kia DCP county ni ya Meru. Thirikari ya William Ruto niyo ibangite mantu ya kuthukia biashara cia antu bonde na muno kinyara ya karire ndene Meru. Kulingana na Linturi mubunge Mugambire Ndikiri ni gwikira kirithia mibango ile yalio ya kuyanduka mu county ya Meru mubunge Raimu Daud akigwika gigoro akigweta tongore ba DCP tabangani ba wikina kiri maandamano mama sabasaba county ya Meru. Shetani ashindwe. Babange tena kuja kujukia kutonya supermarket ni chetu. Na mimi ninasema hii nikiwa najua na na hakika hiyo imefanywa na watu ya DCP, chama ya DCP. Linturi liwa kila yaniki gitumi atongera babatete ni DCI kuandikithia ripoti ya kileba kumenya. Kou ria mwambi kana Ndikiri auha mantu ya kuiyo kwa supermarket. Na buri guthathai andikite statement kuona ni bura aije na ne atakaere kiroria kya thaiana buraomba kwa gukaya na gukaya so kioria kiu ne bweri uchokwa ne ataraimu aweta akaua antu wa polytechnic na nkabone na sikuru ile inge siri around Meru town na Kemu nebo batumika kiri ke demonstration ti na obo ntuko emwe kuma hwe kuo county commander Ambrose Olo Omeru akarita barua tariki kenda ikieleza mauntu ya yakarikite ikiwa itukubanga kureta thina kana utumire aritwa ba
tobo bwake kulingana na Linturi barua eno na ile andikitwe ni kamanda wa polisi Ambrose Olo ikielekagirwa nene ba polisi kiri sub county John cha county ya Meru na kwithirwe kile dia tetongore ba DCP ni bakubanga na wiki na kiri maandamano masaba matariki muwanja nikiona nile kiganu kya mibango ile kilitwe ni thirikali kwelekelia wiki na ibubu bwa maandamano masaba kiatongelia baki ya makia DCP. Linturi kiuga county commander wa police county ya Meru Ambrose Olo na kamanda bangi ba police county inge kaunti ya Embu, kaunti ya Kajiado, kaunti ya Makueni, kaunti ya Machakos na kaunti inge banenkereto watho bakugwetania tongore baki ya makia DCP tabanga ne banene baweki na ikiri maandamano masaba baba kwirwa nibo bari lindite ikosi no kuona barwe neu nimethika Linturi ni maoka maore kwina antu bubange bakuribo tukutumira and it's very unfortunate nonto it is not true. Karo has already recorded a statement as an aspirant wa Imenti North. Ano wanda membi raimu halizo emotional. No ntoho atona membi resistance ringi as big. Yera kuona nende yao. Kuma onto yayo onde okeyo yategera na dimensions chionde. Polisi na yumbe bonde na antura bonde bari aligned kana bari tangwe na William Ruto ibo ene maandamano ya ibo ene kuthukia mantu ya na ndikyo onto raimu gukwira DCP kya makendete amani ikia makirespectite utayi wanto na kou utumba ni careless of you who and DCP ne bangite mauntu ya yao. Linturi na ulela linatongore bangi baki ya makia DCP leo bogite bateki rokeri na uleno shahidi bao kubanga ni wiki na kiri maandamano mama saba abanga ni ushahidi bobo na bedha ni rekotini utie muturi above the law na ibo ya no usaindi tuchunguswe na sheria yate gets on course lakini mantu akuthukanĩria mari yetu nambi tutitikiria mauntu yau na polisi nayo yateki science ki mantu ya nontu rimwe kwenda wikira antu ntakae itirio lakini tuitikiria bwa succeed eta uye na ripoti unenkanire ni thingatwe na tutema kanyumo kanda kuwa nontu kwetha thirikari oni nitikite a partisan position itako matao much evidence that you may have. Prepare the charge sheets. Arakisha twende kotini. Yeah, we are better place going there. Na kundiro na issues. Pandrare otori anto bari ukombone we shall not continue living in fear. Our eyes are on the ball. No to our position is that come 2022 Sakayo Nankarachia 2027. Sakayo Nankarachia yo tukaethia no lazima bakana. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Seneta wa Meru Kathuri Murungi wete ya Meru ni babati ukaria kaunti wete Kenya nguga na kuthukangia kuote Meru ingia Meru benio no eu Kathuri Nkuluki wete anabani ni babati kwithira baikira utongerie ne kuma maturene mwanka wisine che thirikari nene na chogete wora ukuibwa ate ne thirikari ya Kenya kwanza netere 2027 aba kura itene kukilukira kuringa kura. Boniface Mogera aina ripoti. Nawe seneta wa kaunti ya Meru bwana Kathuri Murungi kuma Jumatatu ya kiumia iki atithiritwe ena gikeno kinyanini. Igikeno gya seneta Murungi nakyo kimwirukirite nontu ba mathithia jandamani na akora barabenyangiri na kwithira bakithi utonga bwantu bangi ndene mutindo jwa kangangi na andu agecokagia nthi na nyuma kuthuki into biro bionte tubithithitwe kuma riria twaciarirũka riria twagwatirũrũ 1963 tukenda kuthukia Meru town into kuijiri kana imwe tukaithia yonthe na ikathira lakini gwaka Meru ingi jera twinio na Kenya ingi je twinio Kenya igatutika a lot of years tukinya gucokia mantu jau rojuro mukarone kairi so inkoromba antu betu with a lot of humility itutige kuthithia destruction ya property na kenderia seneta Murungi na cokete akaira ni nyatha ithandu kimbithi itie kwithura ikoboranga nyongo iri kuthonera kithanda kiao mugici tuguchwira na betu babethe no chutukuthukia so rira tutha tuna nduka tuna supermarket na no tuguingo gitu tena chiyo tomatuna then tukuthukia ngugi ingi cia ntu betu magana na magiri so ankoromba ntu betu tafadhali itwithirwe twena ukiri
nethera ku issues we nacio na muntu ungi kana na mwanasiasa kana nai itu thithie ngugi democratically na no ntubo gitumi kiu nandi wendi ne romba rese ni takathuri murungi kiri nduki mbithi na muntu onthe ibethiro bagitikiria kwa Kenya thiku bakuthingatira demokrasia thura katiba ya Kenya ikwathura muntu urokethero na thina na ini rinda uri uthuri na arua itwetere kura cha 2027 antu ibajukia kura ba demonstrate kuthura kwao kana kuria kunganirwa kirindebe na bekira tongere bangi para bakwona ibo bakabatethia bonge nabo kumenya ndeto ishonanitie kontemiro ni mwere tongerete bune muno kwethurithia maandamano ja manunku ja morunya josho kiendegoro na nyuma ara mwankira nande ugo tirethero kumenyekana no ithire supermarket ya Maguna santu baba ingi nabo para baita mutujo ntuko Antonio batigi patina bokuthithia Reporter Antoshero TV kumaje kingina ngine kineki mushuniro mbita Boniface Mungera Otongeire kumwa kona mwanya nthiguruni ya Kenya na watimba rubangire makinyite skuru ya Meru National Polytechnic kio manaoneke kwariria mantu mwanya yigie county ya Meru Rungura Center for Multi-Party Democracy kio manoki kibangi witana mbere tuku ya ruari na ntugaro yo county ya Meru mutugikare aina riboti Muthenya Joanarua kaunti ya Meru ni thirite na kigomano kia Center for Multi-Party Democracy kigomano kida gitongeretwe ni uro waringa bana Kiraitu Murungi na kirigeri kuthira rojo na kigomano ne kibakiaria bamwe batongeria ni borete thirikari nene kuthikira kajuka mbewe mbithi na kinya kajuka mtu onthe kende komba gwitana mbere. What has been happening? We've earned our time to speak. We've earned so many meetings for us to speak, but this particular meeting, it's for us to sit and listen. What exactly is happening? What have we achieved as a country and as a county? So mine is just to say that let us, all of us, speak. If it is channeling our reforms that we want to be undertaken or want to be enacted, we channel them in the right manner. And we are here as elected leaders who are also young people to force and to ensure that we enact what our youth want for this republic to go ahead. We must promote inclusive governance where no Kenyan is left behind. Democracy must never be an elite sport. The people must not be spectators. We must build inclusive governance where all citizens have a voice in decision making. Kirima daro jaraja nenkeribe wejimbithi ni bori itwe guchebanire na siasa cha kwamukira mbecha kenda bakaringa kura na kingi ni bori itwe kujukibandi kenda bakaringira mutongirura bakwenda kura na muthiene kinya borwa bathure mutongiruri na kadhalika kubatethia itiku makane ni kiamene kirikwari. Wakati wa kampeni ukifika watu wakianza kupiga mistari wagawiwe pesa zenu, you are supposed to destroy those meetings. You must go to the ballot and vote alongside ideas. All the young people who have not been registered as voters, as soon as the IEBC is constituted, please register as voters. For parties which are coming up, I would advocate for them to give what they are going to do for us. Because if you do not tell us what you are going to do for us, how will we elect you? Muthiene kirendo aria Kiraitu Murungi na ugite tagarira mbewe mbithi gukarabate kiamene kinya kiriko kana bethira bari na mutongeria ni untu bukuba makia muno na kiuga bubomba kureta ndu akire mongo jwa Kenya akeja na ngerekano na nthiguru ya Sudani. You have to go and contest for positions. You have to go to political parties and look for seats there that belong to you. But for us now as political leaders, that leaderlessness, that pathlessness is actually scaring us a lot. I've been in politics here for many, many years. We never burnt anybody's shop. There was never violence in Meru. People of Meru didn't try Raila Odinga for many years, isn't it? But you pass through here, vijana wanamwimbia, he is welcome, anaenda Mikinduri,
We never fought. But when the voting comes, it doesn't get any votes. And I think having a leaderless movement is just a path to anarchy. You can lead this country into a lot of trouble by being leaderless, by being partyless. Because supposing you're able to overthrow a system and you're leaderless, what will happen? You yourselves will kill each other. There's the Sudan example is there. Ukuru kigomano nekene kiuri na mubango jo atongeria kurwa bioria bagechoka gia na bakiara na ile nambe wembethe tangerekano mubango jo jwa kugamirurira bakwenda jura jo gwethetwe na mbere ne mwandiki wa Nteto Aero TV na FM Martin Gechonge. Why are we talking about Ameru? We want in 2025 a discussion that Mheshimiwa Kiraito, your party leader, that he had in 1984, 40 years ago. I think in my view, you know, life is dynamic, my friend. We are not talking about the Meru we want for the people who are living in 1984. We are talking about the Meru we want for the people who are living in Meru today. Ke reportera Teto Shawero reakwa rieto ni motuge kare. Musio Benedict Muthomi murito wa form 2 Dio tine kithikiro na kima kigingi nyuma ya mwana uo miaka 16 kwira maandamano na ya sabasaba muthenya yo Jumatatu antu bamuci bwete ne ba mukanite buruwita maandamano na yende are mana muthie nebe ya kwithira mwiri wawe mochari ya Embu level 5 rita maniko mushiri aina ripoti. Family imwe kuma itura ria Kathera mwena wa Mbere Etherero ni maracakaika ni undu wa gikuo kia mwana wao thiini wa mirurungano ya sabasaba Jumatatu ya kiumia giki thiini wa tauni ya Kiritire. Benedict Muthomi ari murutwa wa kirathi kia form 2 thiini wa cukuru ya Gatirari na arai wa miaka 16. Kuringana na ng'ina niwe Milka Misere, Muthomi athire thiini wa mirurungano ino na vuva ucio aciari ke mamutura mucie mithenya iri nirio methire mwiri wake thiini wa mochari ya Embu level 5. Wednesday nyingi na kina umira rungi police tondu ndira mwana vio na thi police ngithie ngiandikithia na ndikithia ngiosa atua ingi ya kuthie Embu na Embu ndagitari marandethirie kushugulika kuko musaria ngithie nginya ward ngiana mwana wondi gisoka rungiro mwisho niguo twakikishe vyo ndi mochari ngidinge mwethere kuni kware guko murwang'ina niwe Boniface Masaria akiriragira kivoto kia mwana wao kuona kumuraga tikio kiari kivonie kia mathina maria angikorwa namo makuthie mirurungano ino. Thomia mukani kuthi maandamano rino no kuringana na pressure tondu anani ciana nyingi muno thie maandamano ri muthenya ucio ndramenya gwikikire guko Muthomi niki arata marama nake ku monte mego ko lakini our beloved sana kuzo ameno atutika tu no atutigire ake torego to no romono ana mutoreo torego tu airo torego tu down mutoreo torego na murona trarigo anantino ngi karate wingiri tondo ni kijana ara munini muno. Guko riu aciari makiuragwo gukorwa makiaranira na ciana ciao makiria na kumatara niguo mavote kumatethia na mathina maria maravitukirira gwa kavinda gaka thiini wa bururi wetu. Ciana cietu iri na thina iri kuo itirakanda kwaria openly kuri aciari ringi irera andu mari kareo na matirakanda kumatethia koguo no nimburie wanasanire mutungathiri mambenda kuria aciari maria marikuo tukande gukuviriria ciana cietu nigetho tumenye thina ira ciana icio inayo tukande kumatethia nigetho bwana tukande kunyibanyibia ikuo tondu mabina maria tureta nthakame ngai ndarakena no boro ucio. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwo Rita Mwaniki wa Musiri. Otone kanya kambere gakunoka inchokerete na Nteto ingi.
Tomerie njega kiriogwa murimi omira. Green Life Crop Protection Africa Limited ikureterete kioria ni kenda mira yaku ikurora kubatere. Kethira no gucumbura itotongo ta thrips na red spider mite jachio ndamba ukamaka kairi. Green Life ikureterete kioria kia thina eje buru kirindawa ya Compostela irio kuthima mililita 10 na no chinchina na benzolone mililita 5. Thina cha fango ja powder mildew yani kemu kana mpio blight na spot tumira ndawa ya Absolute Star kithimi kia mililita 10. Kenda mire kwikura bwega twina optimizer na kithimi kia mililita 10. Kenda gwikira mira ya kurangijire no yona thoko tumira Gold Chance Vegetative na kithimi kia gram 50. No ungani ndawa iji chionde amona Integra mililita 3 iri stika kurigiria ndawa etigete kimirene. Wenda kumenya nteto nkuruki aranire na mutuko gokurukira 0742 511 623 kana mureti 0743 086 987. Ukulima ni Green Life. Your growth is our growth. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Ore mwarimu askari muritungo thirikari nene kana ya county tukureterete super mapato loan irani uteithio bwaku kuma kiri yetu sako gukurukira payslip yaku ukaewa mainde kumije shares ciaku na utiwitwa guarantors kana security kare kama thina ja kigina ja kuinyira na yetu sako ereaja no ugwate super mapato loan orio kwenda no kare na miaka 8 na marija 1% reducing balance o mweri nitutithagia kinya buy off kuma kuonge riongera rwangirwa yetu sako akui nawe uciandikithia no ringithimo kurukira 0724114444 kana 0111038000. Super mapato loan by yetu sako, no collateral, no guarantors, just possibilities. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuika wina kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium.
Tunakusort siku zote. Pata instant upgrade with more channels when you reconnect to GoTV. Tunakusort for Monday Madness, Telenovela Tuesday, Winning Wednesdays, Terrific Thursdays, Friday. Sit back for Blockbuster Saturday. And on Sunday, tunawaletea nothing but our best. Butter more than you pay for when you reconnect to GoTV. Get upgraded to the next highest package and enjoy bigger, better entertainment. GoTV. Love it. Makarika ya nabani ni kwewa tuwana no tira mamibo kana bojuwe barerantere tie mbene ya tuikite ntabareko nabo kebo kionekane kietumikine neke mantu ya mathuku kiri chunchike muthekero onoro mwanya musiari mayosiari Nicola Chabari na kuthira kimurikana otariria urambitie yethairwe kari Thina ino cionthe tukujirite kirirugono ruru rwa mwanya arwa muciari nyuma ya uciari irana amwe na kwaga akithomo na ana abani ni gutuika aciari na muthiani gutejaniria ana abao barabaringithikite ni untu bobo amwe na atongeria abakindini na kinyaba gisiasa bariringithania thina ino bwa mbere na ukia mafuta hauna kanyamaza hivi sasa unajua ukiwa na shinda ukia burabo tuikite kinyamara gya nkoje nontu ukinya abwa kwaga akithomo Kulingana na ripoti ya Kenya Household Continuous Survey ira yarekerwe mwaka wa 2021 muno ikionanagiria aburau kia abukari gokira gicigo bunge nthiguru ya Kenya kaunti ya Meru gichunji kia 26 ikio kiri na ukia turaithiritie kiri icigo bunge birabirentere esenyambene ira ithondeketwe ni Gembe na Tigania Gembe North ni etongoretie na ukia na gichunji kia 18 kiegana ithingatiriitwe ni Gembe South ira nio yina gichunji gia 17 chiri kiegana ndore mwana kwa ndi class 7 ni mtu ira rankasia mtu namba ya ngambia na tianda ndaya waambia musi nenya mami ko tebio aona tete siomba ndawa tuambe thio wambira ambiriri kwa sipandi kwa si uniform nguo tamboka ngasi bia wita utumithia au kwa nyumba yoka wao mtu ore oka ambiriria ngatuetanga muromba mbia ndawande museki mbonethe amba mbesa amba mbia tukwembera ndamura mpea na mbere yanake amba mana yana ndetanda ora interview bionde ntare abio ndendelea u ndarianga ngetanga muromba mbesa nkora bila ntinabio kuriao after meri ile ithato ambiririo mbera ende mbesa ciakwa waambiririo ndea na mbera ndi murembi iu na mbere mwana kwenda ndamurira mwana ndo murira mwana amukana itombani atia ndengetaithia ona riu kona nyumba ciakwa imomokete ni wacia kanyu bakurungamirira atatere ni kwithira ikwenda ikwithira imbesa cia cio gathomethia na mbaithe winyaga kanji nkuona inyako kuthoma kwina stress ndente gombo kwa nyuma ito poverty antu betu ibainyeli sana with this poverty na keoni this is artificial poverty kwina tuta vicious circle of poverty wegwa tukotera utuchumba no kendelea na mount ya kendelea kuinyelia ringi still utumba wikura arori imwe sababu ira kutumite kwitha kwinokia bubwingi muno nturene cietu ni remote life cietu raciambira iria na kinya maisha yatu kuria especially ruterenero wa singwe na okiakoleleke ndukinjana ke kana anabani ni muno the life that they are living bamwe betu maisha ya bambiririe iyatuma me starting point ya mtu ara muntu akwambiririe nendi tamani kinya naretite nenye spindi ya umba wita onto bonge bora boronekanite ebure gitumi kinene kia athina ino kurumira anto banterino ochie Gembe ni gutuike kana aciari ibatejaniretie ngui ciao cia kurera ana abwega na kubanenkera mataro makubakuria bwega anto abakuniga tinduti ciao as parents mono arume bara baingi na inya economic activities batu karikana ni go affect in one way or the other ali banintini sana baketho bena ana ningite sana ndene ya Igembe
ireti nontu bwa aciari nabo kurea kumenya na kurea kuritana na babo bwega baga expect mwalimu akabaritana kwija muja itana ne aciari na ibon kwenda kwira nande aciari ni bethro please barikin na bamenyere inegembe hia muntu ejare awe muciari akejare awe mukuru akejare awe anda nabo bakejare hao ura bakenda kurijanira is very rare tegita leonde no ninga kwena occasion yu ko antu baba te ukarinya nthikuru amwe bambire kurijanira bare amwe na baraniria amwe utokonya mataro ategita atia yateta bubwega ko wana betu bakonda bategerwo bubwega amwe by guided patu tungo tore aciari ba kuringana na maisha bayo tupelekete ingwene tumasukangite muno kenda tumba kurerana ba so batu ngwisi utukipumbise tukamasukiana skuru mapema nya batakura batona kanya kona na boyowe inya batemya konerongo no atona iro batu turueri ikwasiba mite toneri ngenda tutika mame inya bodi ngorosi lima limu bosi akaiba tumba kumenya no to generation yetu na tuthai bito kuri mbesa kenda manto akara sasa no tumbesa nisikia kula manto atebwa tukamasukania ngwe mwanono aeta bonge so thai socialization burekari bibi kuthai a lot of it ni individualism mugongo utari na antu ubathomu no mwonju na ibo mwena mugongo utari na ayuthi gichunchi kia 31 kia igana kia antu baegembe nothi kuringana na uthuthuria burionaniria ikio gia antu barabata bathomu ikio indi atongeria bathiete na mbere no kinyeria antu bethiro bakithomithia ana abao nikenda bachenche muturire gwao na kinya ukia buthi na mbere na kuruigwa nabu bila muntu aumba gwikura arari kwa uni ntathomere na no ntathomere kati ciumia nani mono kwa thome na uteciumia na muromo no manka wikire bidii na wone obwa wita so kankwenda kuwa manto generation yu itwekira kithomo community tungeomba mashirika ambayo yanasaidia ya kuja yaelimishe wazazi na watu wa eneo hili ili mambo yale pregnancies yaishe. Anthony Agweru TV rugonoro mwanya muciari nyuma ya uciari Beton Class Chabari. County Commissioner wa Tharaka Nithi David Gitonga na atarĩrĩtie ũthũkangia bobi bia kamare kana kanondo kaunti neu biria biwete baingi bakari ukombo maturene na kinya kubatwikia kiaria na uretia biashara bantere ukureka wika biuthebi maturene. Martin Mwambi na riboti. Mishna wa kaunti ya Tharaka Nithi David Gitonga na nenkanirite mukano murito kiria ringi biashara bara baringaga biashara cia tunondo na kamare ndeni ya kaunti ino. We've given new directives to our officers and we need to see them being confiscated. Ziletwe tuzichome venye mmeona tumechoma so that we can eliminate them. Once they are out there and the young men have an opportunity to go and do their games, they will not do anything. Gitonga aritie ino kagita gake na mabicha bange bokaria ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi gakubithia tunondo 35 tura twithiritwe tugwatitwe kuma kaunti ino guntu na guntu. We've been able to net 35 gathering machines, popularly known as kanyondes. They are from the county criminal investigation officer, sub-county police commander, Mara. We have Mudhambi, Chuka North and Chuka. Kiongera riuga karika baringage riboti ciegie tunondo na nkinya biothe binge bia kamare kiribori china mabicho bokaria kenda gotigira ikugwatwa kiugaga itikwendeka. And we seeking the support of the community so that we can be able to net all of them. Again, in conjunction with the betting and licensing board, we are also checking on the online betting in some of the areas, and I'm not very sure, but we suspect there might be some who have opened them illegally in the county. Diana kadite nduke embede ba county no nonto bwa korega kwandamana ntuya Jumatatu muthenya wa sabasaba maandamano maramatigite ndiguru ya Kenya na mururumo. We were not involved in the destructive demonstrations and cause in one way or another it curtails investment and consequently employment in our county.
We thank them and we assure them we'll continue partnering with them. Gitonga bariri nkinya na kamanda wa borichi kaunti ya Tharaka Nithi Zacchaeus Ng'eno wano ya gikumagia na nkinya gukatha nthuke imbithe baba. Kusema ya kwamba wananchi wa Tharaka Nithi tuwashukuru sana kwa sababu si ati hawana malalamiko, lakini wanajua vile wanapeleka malalamiko zao in the right way. Na tuambie wananchi ya kwamba wakiwa na kitu ya kusema tuko tayari, bora uende katika kituo chote cha polisi ulize kibali ya kuandamana ama kuleta ile hoja uko naye to present their petitions. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gia Chukegamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Abisa wagima Tharaka South wete acere baingi bateko makira hana bo pamuntu nchanjo ya typhoid na thuthira itite na mbere kumuntano wa thirikari na thirikari ya county Meru ndikinyete ntere chiliki ukangeta kiri mutaratara wiwe kwa yana nchanjo kireana. Nicola Chabari aina ripoti. Ngamoto ira tukulukira na umaturene nwethera kinya muntu awatiro imurimo uyu wa typhoid akaria nyumba tu nonto otiatha waisirio nonto koirisabu kutinya ndroi ntheru. Ntora ya alekia were moya ntora acha Rwanda acha wandi ya kangeta gutiragira kwina acibitari akube na ikyo ononto thirikari ya kaunti ya Meru gwatanirete na ikundi mwanya bakinyetie utungata abogima mwere entereino nikenda nto bathinambe na kukundwa ndawa bare akube. Siku ya leo tumeshirikiana na Department of Health, County Government of Meru kuja kueletea watu huduma ya kuwaona watu wanatibiwa magonjwa yote, wanaangaliwa maneno ya nutrition, tunaangalia wale ambao wako na ulemavu wanafanywa assessment ndio wakuwe registered with the National Council for People with Disability. Ito kuona kinyama antuja cervical cancer screening antiba kuoli wa medho na kinyama rabe na mantu atibui ukoni ugima bwa mwere ki madhoani ne kana kiutomba bado no bakundumi wantonia. We are leaving no one behind, including people with disability. Nonto tuejete in a hand to reach area. This place atole munde rekiuru rekiao ote facility ya kuyago but bokaraideri rotere no bokoni kidakene tore mbati tugukinyira anto nonto gaiti saindi nenge twena anto bara batwire no abatigomba kwigwa bakiona this kind of services gushirikiana na batu nikienda bombo kinyi uteithio bu na akonta kumbikana mbaya ileka kwenda kuwa kwenda vaccination ile kuendelea county yonde Kenya yonde na tukutha tukiona kinya wipendelete boya nonto kuthirwa kuona iba mutete twana kwe 125 130 kulingana na mabitha ababa ba ogima abamwere baliuga anto bae moi banjerete kubotheria nchachamo ino bakiuga ichabata abonene onto kinyabo kojereto entere echa Tharaka South sub county ne murungamiri wa manto magi ogima mwere to daktari Njagi tukuiboya nonto sindano inkona ciatethia ciatutetheria nyana beto na anto babo buonga muntu sa kulukirite kumuntu sindano atethuka abakari babai makanisani na ile nchanjiriro matibitari meto kinyachio ni kweyanwa waku imandaktari meto kwogu tafadhali ukewa mwana waku atia kinyerwa chukuru nonto nchanjiriro irethira tarike 14 tionju matatu ino tuthiete hakikisha wewe mwana waku atira kinyerwa muire cibitari rere yakuwe nawe aombe kunekera nchanjo eno kuma rira twambirie nchanjo eno tariki 4 anto batikumira kunge ana baratu matana utia ana baba ende mono in fact emundere ntugo ya ithandatu tutikinyetie no 40% yana baratu batigo cover kwa gutafadhali to request anto baumire kwa wingi ikenda na baba bonde bomba kuwata nchanjo anto ibankoromba anto batie wasiumu nchanjo mtu bari kuba ingi no basiumaga tende kibona bondararagia na bakambira mwana gakura kari uga tai muchanche ito tige wasiumu nchanjo ito tige kubotheria nchanjo nitethagiria mwana kuraya sana kenda omba okura bwagirite bora kwagirite na kumuriganira na mirimo ira yomba kurigirwa gukurukira nchanjo eno ka challenge kana meizira twalikia kuiwa tukona as supervisors pamwe baruga ati mwana alienda mtu wa measles lakini typhoid bate kwenda mtu wa typhoid vaccine nonto bakabamenyera batikale ruko uwo omuziari okwenda kumenyera mwana wakwatikaya kuria ruko ukiuga ate muntu nonto kamumenye ukamenyera otheru mwana wakutikara no muwete forever. Typhoid is bad because now and then especially kana baba banu 15 years
kwamba wakiwatango typhoid kwa typhoid hapa na pale because it's a highly transmittable disease na hivyo tukuandu wa muntu. Sindano yetu rera asiari bakaibua bua CSF kabisa tena ende side effect yembe na ka side effect karaka umba kuonekana ikanunu kakawaida na katena thina kabisa so bakaibua beno bua kana bakira sindano ije kinyake thane kumutano yele CSF kabisa na si sawa sawa isitalamiko onwa nimbea Ukaraidheria nationally our immunization coverage tole tubatiri kukinyidia 95%. But currently tuli at 80% emara first dose na second dose ya emara tuli at 60%. So okola twinangapo enene nitugeto twina more than cases imbinge cia outbreak especially area no tuli kugeto kwina cases imbinge cia outbreak ya measles. Kumalekia ukangeta Gembe Central Peter Nicholas Chabare. Minista wa biashara na iwanda Wycliffe Oparanya na akinyite kaunti ya Meru na radio ngirite ngavana wa kaunti umutumantu ethingia Oparanya akinyite kwa remantu igi witithia na mbere kimera kia kawa akiwa arimi barabate yanire kibera kini bachoke urimine bou ni bachokete bakinya kenne kia Uru Stadium kenda kwa na arimi mantu igi kimera kia kawa John Dega na Ntatonkuloki. Minista wa iwanda aganthigurino wa Wycliffe Oparanya akiarere bakimera ya kauga muthenya wa mthentere cha Uru gicigo bunge Tigane West ariuga barita thirikari bombite kwa bakethura ciringi milioni 500 cia kumba kwi gitetheria arimi bakimera giki aganthiguruni kenda gigachoka arake ari mbere gitetheria arimi bakio. Na nyinyi vizuri mmefanya kazi yangu kuwa rahisi kwa sababu nyinyi mnajua mambo mengi hata kuliko mimi kwa mambo ya kahawa. Na hiyo ndio ukweli wa mambo. So kazi yangu tukaenda kwa rais akakubali kupa bajeti ya kusaidiana. Bajeti ya shilingi milioni 500. Tulienda kuomba bilioni 1 lakini tukapata 500 million. Hiyo ndio tumeanza nayo hii kazi na umuhimu wa hiyo pesa ni kuona ya kwamba tuna miche ya kutosha kwa wakulima wetu. Tuna lengo la kuwa na miche milioni 5 katika mwaka huu. Lakini hatuwezi kutembeza miche kama vile mnatembeza peremende. We cannot hawk seedlings paka tuwe na mpango. Na nina furaha Bwana Kichuru ambaye anasimamia mambo ya seedling ako hapa, kwa sababu huyo ndio director wa Coffee Research Institute ambaye anaangalia mambo ya seedlings. Tumejaribu kwenda kwa yeye akatuambia tuna miche karibu milioni 3 peke yake katika Kenya mzima, na sisi tunataka milioni 5. Hii ingine tunatoka wapi? Ndio kwa sababu tumeenda Uganda, na hii ni aibu. Uganda ambayo ilikuwa mbali kwa sisi, sasa ndio sisi tunaenda huko kuomba. Hii ni heshima kweli? Hapana. So tunataka tukamue kama wa Kenya. So tumeanzia hapo na tumesema hii seedlings zitaenda kupitia cooperatives. Kwa hivyo cooperatives mingi, hizi primary cooperatives ziko chini, zinaanza na county governments. Paka mshirikiane na county governments, mfanye proposals, sukuje kwetu tujue maombi yenu ni nini. Miariere weto mbaru EPS wa manto maiwanda aganthiguruni kinya weno ekiburi kiremi mbunge wa Tigane West Dr. John Mutunga amona mukaririte wa new KPCU. Ni wangapi wako tayari kurudisha kahawa kwa awamu hiyo? Wangapi wako tayari kufanya hivyo? Kwa hivyo sisi sote tuko tayari kuhakikisha kahawa is the most reliable crop. La pili, sisi Tigane West hatuna cash crop. Huwa tunasema cash crop yetu iko katikati ya sikio hili na hili lingine.
Ukianguka mtihani area hii, shauri yako. Kwa hivyo tuko na nafasi nzuri ya kupanda kahawa ndivyo tuweze kufaidika. Ambore atiri turuwa mugurimi okowa byo tukwenda ni omweshima ya muntu rethe laikite mburi kithokone. Eta thokone akamimbite kwendia na imbia kona eke ni nyata la mathubu yawe amenya mbeche ije kawande inkathomethia je mwana ngataje cibitari ibo tukwenda tukaya kwa murimi heshima riu murimi achoka mudene kwa ndakawa twakwa guarantee uwe kawa gaku gakona mbecha hii wande kile mathubu yu nkuwa ukona milioni yaku ithatu mwicho mwaka ugatala mathubu yaku kamiata na tukubiria na ibo twita iyo dignity. We want dignity utochokire murimi ukawa. We have a lot of money for seedlings. As we sit here, tuko na 500 million ziko kwa account. Huyo kishore tumemwambia zile ako nazo zote tununue. We have a lot of seedlings. Now we are, in fact, waziri ameata alikuwa aliongea na President Museveni mambo ya seedlings. Imagine anaongea na president, anaongea mambo mengine ni mambo ya kidini ya seedlings. That is how serious this thing is. Antubetu enjeni marinya mbeu 3-4 months mukarimu hapa kwa kazi wanatutafutia seedlings, tumemwambia tutafutia hata kama ni 10 million tuabone mbeu ya kwanda. Ndio waziri amesema hii mwaka anapeana bure. Kwa hivyo tupande kahawa ili tuweze increase our volume. Uganda na Tanzania na Ethiopia miaka iliyopita walikuwa nyuma yetu, lakini sasa wamefanya nini? Sasa hizi tuko namba 6 Afrika. Hiyo ni aibu. Tunataka tufike penye tulikuwa kule mbele. Sisi tunapenda riadha kama taifa la Kenya, si ndio? Na kwa riadha unatoka nyuma na kufanya nini? Kwa hivyo hata kwa kahawa under 10 years tutakuwa namba 1 bara la Afrika. Tukifanya nini? Serikali imeweka vitu mingi sana. Serikali ya Ruto imeweka ile reforms. Mathani maruki rimeneza woyo paranya nambire kuriungira gavana kaunti Meru na mutumanto ithingia kiri obisi yake na arantumirie kuri weno ya kuomba kwigwa bagiukiria mantu megenie na urimi bwaka wa mono kaunti Meru. Fortunately that Kenya is now number 5 in production of coffee, having been number 1. It has been overtaken by Ethiopia, Uganda, Cote d'Ivoire and Tanzania, our neighbors. So we want to go back where we were. So we feel the role of county governments in this support, in this journey, is very, very, very crucial. This particular project that we want to undertake in 3 years, so that we all increase the output. Kire rutere rwake gavana kaunti Meru na mutumanto ithingia ariwa kinya babarita thirikari ya kaunti Meru kire mwanko ya thirikari bakaumba kuba bagikira kigina gagukire mantu megenie kimira kigia kauga mono ntere cha nyambene na aramira yumbite kweri na thina na neo bomba kuba bakire makenda bakarutanwa kinya bakumba kuigwa bakire makire maraga kauga. What our farmers wanna PS with seedlings. Yes. And especially in there is a whole region that is has been left behind, the Nyambene region, without coffee. A whole like 3 constituencies that have specialized in Miraa farming. Miraa is doing very badly. Now we want to go back to teach young people about the coffee farming and of course the opportunities that are available provided by the national government. We are going to support them with seedlings and we want to engage the cooperatives that are there. Kiripotera ndo cha weru mbeta wa John Mviga. Akariban kunga wondine ya kiro narinde bakudata ndikire bakuwane kwithukura ni jo maita ko maita ore na bwakari pantereche githebo mirite na mudhuro bakiwa daktari wo kumare kuthamu dispensary u utungata ne bwakwamire na minister wa karibu ndene na wathani bo matura Kipchumba Murkomen nethrite akiwa baekira mpine barabonde babwithirie wenyangi kirimanda mano ya 77 ntuko ya Jumatatu. Akariban kunga wondini ya kiru na di shumbunge gebore nebakuthatana kiraba kuande kwanga ikone njo ntura ne utuko itukunyamarwa muno injo gwiji na itukuromba thirikari yetu tafadhali yo nore kathithia ontu batu tuliganiritie na mwitu
nerija eja igeta ikathiuruka ikeja kinya na rami yacoka igatonya yatonya eje kauna kinya wirigita rwego yeja igakinya gikingi igatonya tuko mama njogu yani ugiokira tuko urigwa njogu igitire rigurigana kana marenge ja mukuru muturio ngo jarariro marenge kurukia 300 kona thirikari na ume na njogu na ume pariwa mona kwithira ne baringa riboti utioteithio bona kuma kire thirikari miunda yoye nyangwa beja tuko imwe beja banengra bai batatu bakagwe banenganira ko na ndini ntetekire thirikari ri sawa nyatha iko batura na ara kwange muita gucwa mbeca utekintu yakio kionora kuna ndi batige kuganga mbeca ngacha njogu tina kana mbiti utekintu yakio na ndi thirikari ndi kuigwa kwi gintu iratumite ndauga na agwa kambite mbonekera gwikio no batumire no kithira bomba kundia ngita ndeta nderwa report yaku etwini lakini utekio baragitata irio nkuboria uga tutekuigwa mbeca iciratumi bauga ri twina report yaku ndu utembecha baragitata batuma twakuringira thimu tukwire kaiteni okau na bakariba githo ne bakuthatane wacho tungata sibitari nayo nyuma daktari urari ko kuthamwa bato githo to ya daktari ya kamatoka no bwo kinya bokalelia kengeti ya kerote wa kwenda uroko ya rote wa kwenda mwivo ya yobo kona na ote wa kwenda kuriga na kinya bogaeta umuno boro muinjoka kamkobora no boro muinjoka na daktari ya ote wenda kwa ya lakini pita mbori anto bagitho kwa daktari ongea nyaro rasumbe batu ito kwamba your excellency ito mramba na ete yo kenana na tokinya kia na toke menyane reverence na reverence dikathika irakerero kiana bawe ato etekeria na kerero kenana na tokinya kia mbelewe tochokerwa daktari wetu aya aendelee na huduma daktari no mwe rooms ninya daktari omwe no shughulika mirango yonde endu antongoria bato kothura antu abashughulika batongela daktari kaba kurutenya kauka tutethetia githo kionde na minister wa karibu ndena na wathani bo matura Kipchumba Murkomen awita bae campaign antu bonde braba abwithire wenyangi antuko ya maandamano. Nataka niseme sisi kama wizara ya interior tukifanya kazi na idara mbalimbali ikiwa na ile ya polisi tutahakikisha kwamba wakora wote ambao walipora mali ya umma, ambao walivamia police station, ambao walivamia kotini na kuchoma, ambao waliiba bunduki, tutahakikisha kwamba wameshikwa na kustakiwa na kuhakikisha kwamba wamefungwa kwa ile makosa wamefanya wenyewe. Tukishirikiana na judiciary tutamaliza hii uhasama. Tusipofanya hivyo inji yetu itatawaliwa na wakora. Aloto kinye muthei wa nteto chiwero nguchokera nkatho no tubukutha watanirite na batu na nkatho chimwanye kiri bora bonde bakinyanirite nteto chotupurwari amana mubango jwaro siasa muleto mathithi ukani muruini krimi nani mutembe yedwa. Good night and God bless.